Mesela mwisho ndo maana tsimuzi sana kamtsujibu. Balatsa boka besekere na intervene babi malami hono Tanzania vi zijirio hunu uhusiwe makomorien wala mkiwa pashia radijana radileo plutôt mkiwanza leo watushinda wenzao hanani donesa kana wandu pia wajuao ze incohérence boka ngazirio propamana mparle ngaduvumbua zinu zahe zenoti zinji ikawa ngaziro hao tena subuti na beza batani beshangizwa na mwataba mwinji bohari msuya hazo mana ngasingoje ze control dize isbaho mitira geste ple nusia zo ngasingoje ze control dize ze notizi tolao Mungu wono hama kabasi mwishiliano baina onduka ngwa zitoa ebanu emanapokao leo ijihundu wa Komori hawinji watanganyisha ambasadi ya Komori leo Tanzania hindi banu kabatse mndu tujua situation ka wadeunu ushinde dunia kamili shabanu wa Komori kwa tuladhimua paye ze prix za ho mavuda mana ho Komori efasira bahindi wajana sur benali kaonde asinye noti directeur anasema atoa noti haba bane le 25 mars c'est-à-dire maudu mercredi wajubaya za frontière c'est-à-dire wajubaya ze wajubali la Nsindaro Mayotte Réunion et la Tanzanie wajubali la Nsindaro donc yabo Tanzania wajambie ma client hao ama passager hao ukana anga una volinzima dire leo mardi yabo ju donc ndo amanda mimi tija hono ha swenga sina leo 8e jour parce que c'est mardi bon si ono he gravité ho wadena mna usmana no jeza na bona mwana ndo l'hôpital na ndisha ordonnance c'est le doctori na ndishia malalao ndo ni hila Komori yasire duze bieti fanya leo olio okandro he bala mifomira ruba shaija hata jana ile kamidi au manama kusifanya nzima tipaka nivuga le jina waleze sinuzo le secret aniveshe ya communiquer au yeye noti circulaire ya lawa atolani na swir ikawa ikavuza kabisa ila ya roha juzi na hoshelezi zangarjoka eshini ndo mala ukawa Komoro wenji makomersa na mama komersa wadende wafanya za biashara za hao waje huuza surtout wakati hamanda unu wa ndela unatsumu na ija baada hubalwa abo Komoro wenji wa hao waja huna mifumo yenu wajawabe za hulezi ndo wasiheza na kuifanya ukana hunu Tanzania enombro ya ho wandu waluhunu ndio haju haku kwa sababu sibitima belikanga au plus ya 300 sidwa Komori walo Tanzania shando wa Komori waluhunu wanzo zao wakanezebie za hemardi ya leo ne jeudi jao ne samedi au plus ya 350 comme ça donc incohérence ikawa ifanshiha ne madhamana wende sao e cruisino atoba kade ministère du transport na ministère de l'intérieur na nasemu failwa sinya waweze communiquer itongeza ukana wananyanyasi wajafanyeze biashara za hao wakonsome wa epuize mapesa hao yaladhimu ke warumia uhondosu kuwa jana parce que mjafanya biashara Tanzania ya jambo ngo tukapashe mfumne yapo mfumdaru hasa fanyeze programu zake pia abakishane juste de nauje za aeroport ne mbendo hule ya mtsana mfumdaru ne masivu mbesene na leobo tasi leo mfila mwapashi donc enotie joro hamidi ijaifanya ukana ya wala na nyasi wakao wahiwa rumia wala mnarelo ambalo jahon wahule mbaba zindu wabeha mu agence jezi bahizona Komoro kanga mjoka na zemeli wakao za biashara zemeli za zibala wezindu kazija zile za zilodi za wanadamu donc wasiliza Komoro abo watu wajihunda namna mjorongo mapesa mabashihunu
izo mjamba wao 2020 au 1000 izo kiasi ya 6000 francs huno Komori ya Shikomori maana 6000 francs huno joto shamria yenshi leo banu masihu munda maudu hune vieti haju haku harmo mbao lambahe ndo nezadunga hama Komori alhamdulillah. Donc abone zale teli wajau wadawarenge hata leo. Donc abukoja sasa mapesa walibalote tena ndio wajafanya biashara wajawalibi wafanya hizo biashara za hao hata maudu ya lazima rentre hata leo lazima rentre. Halafu serikali wadaza hata jana wamtsana midi ya mrabangu pashele MRD yabamo bia kama kuna kavyo henza warungu takabaki hunu amuda tojwa mezi mingapi au nsi hungapi au zile razi ngapi amino kaka tinza baunu mimi heureusement sikuna haja tilibelo teli ndio tilibe mifumo miraro wakati sinzi bia mifumo miraro tilibe mifumo miraro hiyo tujasido tabi amado ndondo jini wa jahum shamjoka commerce kalorenga bia za mezimi za tuzi njorenga nsuku umeantushen. Donc wahiwa jawali bemba biyo waje wazingamanyiwa ngo hunu ngani mrasireo niko aranje swa leo yino polisi andu mengo 8 wa Komori kwa nahunda bantu bolala akanga bozazidi tena Dar es Salaam haina mndu zite mwanye ni mndu kaudunga za formation za hunu wajitayarishao wabaye bao emaluka ya hao akanga mjoka emwanga tena wajao hasange hunu fikirambe se 10 personnes au 12 kantu shila na ibali beshwa mjilio hohule kabisa na hono ndo kuka shaya omwe ho Dar es Salaam. Donc wandu wazingamanye wajule labonze nusia hao abandu wazaze kamjoka ma commerçant wenji o mazababi wanaume wa ma commerçant sheho wenji wahanzo kana wandu mazazi wadazatu wao wajotrene hono au wasawatrene hono washashi harumwandu wao wandu wajushi daonde mbaba hanu walali na yabo hata sirilo moloteli arjutolwa au ka onyensi ngwabazawe za loteli ngwabazawe maluka ngwabayao za supermarché wasawa ambaye nandu wafanya stock za hao haina mala hutanganya handu wenji kahuno jua huke wandu abakansolewa nai hata loteli hutanganya handu wenji abata hunu anu wajutolwa. Donc ide mana bukao wa Komori hawinji hao plus andu janama mitano au plus andu janama mitano presque baada wende aeroport leo mananga bo wafanya gurumba wende aeroport wenda ondatu pashia waroha waje zao ambassade ya Komori kawi hamala hahule kabisa wamangondo lele hiyo nabanga mumambioni abonsu vantembanongo ambassade yetu ya Tanzania le falala hangu katibali valangu bala nkulala afikiri ngilo na shambro zinji rahne ambassade ya Tanzania yona ardhi inji sha do mahala ni holala ho hushash kabisa. Donc ani de mafuku msaba na kama godoro shambo de mafuku. Donc wandu wende ngo yabo tsono Komorefo bano ka ambassadeur ha ambe polisi watowe shimvu mimi tsadismeni ambassadeur rantijana minui da bonanja contact mina no kajana bi kangu jo dunga wan ataleo tende hiyo tende sasa mina anabakantisha serikali kurie serikali kwa jamjibu hata mimi wanu simwanzishia ministre des affaires étrangères anjibu hanambiokana utransmete un message haruma ministère du transport na ministère de la santé zangu kajana biokana kajani promoka wandu wangu wajuri jeziro. Donc silindi hata leo ya ndemba switi hata kabisa kibanongo. Donc message yangu ndaino wa Komori wanajo payer prix yaho incompetence anu mavutalam au mavufikra waho waruma au ka kuna ujojolo amba kana ndo kwajo zao omusosiko fulani uduje ntwararu à moins de 15 heures na ndo upashia wambiokana na commerçant wambiokana kama unajua henda ani hatarafanya sababu kama hatarafanya sababu.
donc twahir karatiba zinsinongo za siasa mda kwa na baraka tambetu mkone kwa ni samu kritike serikali au ndini yo tilio leo nsinongo ya serikali unwa dewa ramando nsipia mda kwa na baraka inu tofauti neze kritiki zino jinezi la kufanya za siasa na hizo pia. Donc minga mparo handani hena mdulo na familia hehunu hena mdulo na mama hehunu yashinde haraka yaone kama ujishida ndo relation hunu ya wandu tsondo wa hotel masa mambe nuka zelo hotel zabanga zubalwa haraka bana kama ujishida ndo fami hunu iberge wa dezewa mara mambe nuka harumwa zazi au harumwa na damu mengo minane mtswanda na bejana aminu kana wajule lanziana ranzile wayini ono Tanzania kwena mdubo kao yena mzazaha hehu au ngena mwananya hu au ngena manzano hehu ikao unje shida munde solution ya roho hotel ya liyo ekaye nge hotel mana ndo wenji bien sûr wasaro homo hotel botasi habo ambo ngotiko pashale ho mbabi walibi hata jana donc yabo kwati na baba hanu bohenda na onde shawiri haraka wamtashe baba hanu hunu ika mana mjoka Tanzania na Komori rihanda relasioni jisiju tsanganya ku ikanga bomrujua ruhunu hanamna nyindo jine kati za hoteli wandu wao warengwa wahifadhiula asuje kajema kulu shari walohunu walomunziani mana alhamdulillah kwa twashash wa trene wala lawo mpadoni nabo hata wao ngamdwani wa hunu wajurengo wanwatilo manabo ketu sahamdoni honziani mu. Donc yonde message muhimu na kadano message iza humre jay one serikali ngabonongo mbili panu amjoke nongo area banu lukawa Komori wasezao no kwa shida warenga quarantine wanakamsi oblige mtando quarantine iho kamsi oblige mtando quarantine iho ngamjoju abako mabanyi hadisi ronye serikali ya hunu wando serikali ya hunu wate wando an quarantine hunu ikakamna shida mndanga charge nikandume ndo wale garjuse dilana be sharjudo pabura hino shao mora jokanga sibahanu be sharjudo pabura hino sharjudo kanga sibahanu omwe tutule quarantine huno jokare jaiho oli honga mwamboka na wenji wa hanyo adhamana wenji wananzishi wanabeka kanisha rete ndo majenera quarantine anamso tamsale serikali huno watondo wa quarantine huno wajukaze katorjuriza hisa waruwa tularma vionzao wanaweza sisi ndo jina ngwarjiro vio watona vio ndi warangondo hao mahalani walio uno hatu karsa harajiro vio asileze beza hatu ya Tanzania wakatiari waribule renzatu saho mavu fikra lone madhomana wa Komori ho mavu competence lone madhomana wa Komori ifanyokana wanduwa jawa tereni huno abukanga mwambioni kerenge bale samdi watona bakana bai kabati ruhusa ya Mkomori ekominika notemolida ya kabati ruhusa ukansanvio Komori rahana bwambanga ribu wao atamfumsa jeribaye parce que kamba kambu atamfumsa jeribaye yabone mrafanya isa kursu za seminarial ya kanae ajapa shele mfumu njafu mdaro jonu baka bana baba ani amando pondeo amando atsapo hao kitsinya fundi abdumlilengo nesokana unoka tu zero mdacho kabaki mrabaki afi udazo kanga bomba dezi njizi toka suri ya Komori zinji kabisa yabo mdacho bakichi. Donc iyo ndiye message mina kanda nivehe kairi wando hubiri wandu wao atijo lala monziani au webo mbeza passport maana kwa na hiba mapesa watu nayo hizo passport aje mbeza passport sasa mapesa wakati wanda kana wandu wengi harumando wao walohunu pasawa epize semaliabalo jahuno kaona commerçant wajafanya hizo hao au wajopashia 4000 abo hunda funda aro ni mrasa fanya biashara za hahi sadisi wakati wa presenter cause. Donc il y a des messages muhimu na kadani behe kana watazatu walohunu watabi hao amjomabani hadisi leo borlo ambasadi abo mzaha nguvu ko tilili matsozi
sendeti parsavala kansi bavuni fungova hanu bahe security sababu mzee banu urendeji wa Nyamiza alafana baka abanami na problema rupia akabansi bala mwana hangu kawe mwadesha hitwa anienda unura ambao jifumo ajaka ihunu ambassador mbali balenenzangu sina mapesa yo mlibalote ekara nzinga mine mapesa mlibalote nyosha nibakimine lote kawe mlulo na hila rajarta shifa donc yaba mjoka uhafinda yino botas aliswei to watwas watino wazazi kao simwambia nukaniabira hunu mbabe abesengu jo na vyamu lo msiri juwa ho komoro abesabo bana ndajula leo na abonga bjoka umani abo kabisa hakabola le makoloshari abo wa komoro wa agenda wa besewa komoro wa njintu saba pia wa agenda wa manene makoloshari yao yabo enijo kanamba mfu ya singania ndamba bania dalala donc kaire madhamana walona nsiho mihononi waondesha uri haraka bae situation ketinyangu wadaza hatu ikawango hunu wajire truveo watina baba hanu waurejeye masihu ya leo nasi mdi wahiyali baba bize elotel nasi mdi wahiyali baba elotel mbukana ujua arenge wandu ya watanganye manade zambu awe hena mnu wanzo ya jihifadhi donc yabanga si obligé mdu ya si pare mdu manamdu kana ushinda ya arenge charge hizo kana ushinda ya libe mdu fuko mana watu karisi namba hindu washashi wao shando karo nde bahati sando rajar motabibu shati biashara roheri libikabuli donc ni mjoro ngoza serikali weshie kerimu warongozi mwambia kando alo hunu watabi hao kakona shida watandu karanteni ho na wambema wananyawa hunu warita karanteni hunu au watu wanzwa sisa karanteni hunu atazeka tujuzi bire wapashile heze bieza hao wenzao wasujo shida wafanyati wabani hao warenga avio waja warenga wandu wasalim taslima kasira tibaza mna message ngabandu ambao kai hunuri nationalist ambao kana arira mba wandu bae arira mba ka rasi bae wanoka wandu ambao kambe frontieri kejaka hone soka abo mzee mkumore asijo hao simbo frontier wakavumbula kwezi na nantu amin kanga mkumori mfano udo France ya jotamani ya jakomori malajo ukakartina zitanda zola za mbulono wadeu shainu kahamba ntibulie wandu wa hamsa jaja wajeni waja hunu na wataongwa tungo huja juzitso nomeli ya jahunu watana wakando kontrole wa hata wande armolete onde retaji shatido kam mrimzi waloko mori watirohe shatido kamziye ndulo Tanzania kawa wade ko jana hatsambaliano avant shaba hangari konte 10 a 12 kika chesa kamsora ngama jamu mtakaranteni ikakamna ushinda maonana nyinyi wa Tanzania warenga hulu ibanu labalahe mwana Abdalla Mzimbaba itwa shida mjama bakananga abo fond propre zore savoti besho natoka hizo ndabu chakama shida monda fond propre matandu bahanu maloli samkatadipe kwajaba ngwanzo pati mtwali samkatadipe no hifadhi wa rohuma lahunu mala kwa sina mbahindu wassalamu alaikum.